الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah mga pananggunganan kakasi tiranan, yari na isap kita niyo nakapagbay mata ha programa pagkaweksan si kita niyo mo yung programa sin Mudir sin Mahad Muro al-Islami sa karang waktu biasin pagkaweksan mo na adlaw ini iwan sin waktu amon jaman biasin bihayaw ini puas asar. Alhamdulillah rabbil alamin, misan lang ta imbya guru na to kalasahan ito siya bihayaon aon biya mga kiujulan na to aon biya mga kabisihan na yari ra si mampangkato inambok guru ra isa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wairon sa siya ninang mo diri sumakaw alhamdulillah na guru ra kula na dalam bihat to mga pananggunganan kasi agam silam o kabon natin pakaradyan sing kita niyo ha pagbasa sing Quran itukbal sing guru nato kalasahan bianakan tuan Abdullah dito yato tafadhal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلم أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Alhamdulillah rabbil alamin. Ato na to na diyo mo in sa lingkat-lingkat bawasahan tiyuk bal sinabuk temang hudsing kita niyo siya ini misan nung tabi bata bago pa sumakawa itong naring mga pag-imaman tawa ibutang tanang imam sin Masjid Jami Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillah rabbil alamin. Makuyag kami sa tadamik yan
iriray sa bimbi mga kamakulangan sing kami agama amo in timutukosin amo in dakwa sing kita niyo panawag-tawag maun patikundan makawatok kita niyo makauki man to patiranan habi asin zaman sing kanunungan nato alayhi salatu wassalam habi asin nasabot kan si Imam nato Malik long si Imam Malik la yasnu hadhihi al-umma illa man saluha awaluha di umuntayaw in hal sing kita niyo agama sa hingga magbalik kita niyo papuunan painasil niya amo nan habi asin zaman sing kanunungan nato alayhi salatu wassalam. Di ko nakanganan din hambuk mga katawte manghuranta ini kakita niyo rasa napatta na alhamdulillah sa dami kaya nila sabihin hambuk imam guru resab sing kita niyo kalasahan bi anakan tuan Ustad Latif Bukay insyaallah makalekture na siya marikato masamot yan na di ko na palo kayon di nakita lang sin bahasa magtakod to sinugod do kaya Bukay asada yari na in imam katawakan in guru sing kita niyo kalasahan insya ini matanog may muingan niya karot kay pagkabiyaksahan sing kita niyo magkhutba pagre-request si mga katawte mang Quran hatiap-tiap masjid sarta damikyan ding mga favorite si mga kamuriran paghihindo do na mahadmuro al-islami na insya ini amuin ini misan di na mo nanganan so makanganan na mo insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluraman aon bi mga ding mga katawte mang Quran amo inori yan panila kita inguro sing kita niyo na ini insya ini graduate product sin mahadmuro al-islami sarta damikyan guru raysa bukon hatin ni sambuangan sambil mo to pagkabasalan di ko na palukayon itukpal na muna maun pa guru sing kita niyo kalasahan diyan nakan Ustad Sheikh Abdul Hakim Muksin at topic niya amo na yung pagtawagon al-Islam para tafadhal fadilatuhu mashkura Middle. Syukran Syekh. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina an-ni'mah. وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sanglit iban pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan iban sarta patut pagsukuran labi aula sin kita ni manusia ya ruhul sin Allah subhanahu wa ta'ala hanikmatnya sarta inlanduk mahalga yari kita niyo biyuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala hanikmat sa laggo-laggo amuna in nikmat ka Islam dan hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto subay ko magsukur sin sa taud-taud pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sinhinang niya kau Muslim pagsakali nagtag-ipon pa kau fa Allah subhanahu wa ta'ala yan kau timapta agama niya sarta bangkaw niya tayroon halawm likusan sin agama niya yan amo na in agama Islam kau na yan imano siya nagparuntungan
sin sa taud-taud paruntungan di hadunya labi aula haadlaw akhirat. Den hasabab yan pamanga kataymang huran sin kami dimurungog hawak to ini hitukbal namo insasalaman sin kami halapal pagkasilasa kaniyo katan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In maudu ikarihil namo pangadjian bangmayan si Allah subhanahu wa ta'ala taufikan kami iban makapaham in mga tao dimurungog amuna in al-Islam. Sabab immasana to ini amuna imma sa pitna. Pitna sa laggo-laggo bukon hat pitna hapangalta. Bukon hat pitna hakawasa. Sa inlabi na hiluhala diha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pitna amo na imano siya wayroon nakapaham sin agama Islam. Pitna hapag ibadat. Sabab intiyap-tiyap manusia hamasa ini bang mo kitaon sila limalawag sing kasabunalan. Dain pakania ulama tiatanding nila, iaatod nila sarta piapangadji nila in magguwa dain hamanga kaptangan sin mga ulama yaun. Inbayta long niya hikatuan, inbayta hipatuan. In pangasubo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na baha ini imbayta sin agama na to. Amo na baha ini india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin hasabab yan in muna wajib kato taniyo. Hipaingat kita niyo sin Islam. Hapuas dahin hapag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pa nabi in hipaingat kato taniyo sin Islam. Sabab amunay ni in agama masanyang bang kau nakasud kaniya. Malayo dahin hapit na. Sabab in ini agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nabangkil halom sin Quran. Inna ad-dina indallahil Islam. Hasura al-Imran ayat hangpo tagsiham. Bunal to din agama ha Allah subhanahu wa ta'ala amo na Islam. Hangkan na rin hasabab yan mga kataymang huran sin kami ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam na kataym bawaw rin hakatan agama bang muaturun. Kullu dinin gaira dinil Islam batilun. Bangkaw kumita ingkatan tiap-tiap agama iaagaran si manusia hadunya ini napuas din ha agama Islam inyadto kabatilan nabukon kasabunalan. Sabab agama kulang, agama bukon juko, agama wayroon doon kabaakan mo yung pag-iman iban pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bang maun kau pa agama Islam pag-atod mo pa Quran biyabaitaan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina indallahil Islam. Bunnal to din agama ha Allah subhanahu wa ta'ala intagdapo amuna in al-Islam. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaniya ulama nagmakna sin Islam
Dahil ha mga ulama sa rayaw-rayaw pamaham sarta miyamagad ha Quran iban ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi nila al-Islamu lugatan al-inqiyadu wal-istislamu wal-khudu. In Islam long niya bang muaturun maun pabahasa siya na in pangagahari. Subay ikaw tuod mangiktikad sin mga hagad kau mamunnalikaw iban sarta sin pagsurindil mo fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal khudu iban pagpatibaba mo atawa pagpatikupo sabab amo yadto inagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biyunnal mo simurindil kau patuhan sarta nagpatikupo kau atawa nagpatibaba hangkan na ilingkat sin agama Islam. Makasudin manusia paka Islam di mo mapinig insiamatan tuod ng gayunggong hariaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mapaham na Islam. Di mo kabaakan ha Islam niyapihan niya in parkala pagpulak kanat sa dia akan niya in maghambuok bang kaumaun pabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala panggayunggong kamu haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu magpulak kanat impangasuburi mga kiaulungan sin Allah ta'ala bang dia akan sin Allah ta'ala hindi kita agama Islam insuway kita mahambuok insuway kita mabutuk tanto tuod mabutuk mahambuok kita suway ra kita pakasabunanan bayta sin Islam. Bang di da kita maun pa Quran iban pa sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan pa biyay diin impag kasila sa nato misan pa biyay diin impag patiag nato minsan pa biyay diin impag parayaw simpangadatan nato tanto mga kiaunungan sin Allah ta'ala di da kita niyo mahambuok habiya biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Hati niya no kita mahambuok suway maun kita pa Quran sabab amuya uning biyay ta sin Islam wala tafarraku ayaw kamu magpulak kanat. Bang mo kita ingkaptangan sin mga sila ulama mananapsir hi Ibnu Abbas kaya baita nila ilingkat sin agama sarta kaya baita nila raysa bang unuin hikakangi sin agama Islam. Kabaakan mo hatapsir Ibnu Kasir haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala lawhi Ibnu Abbas radiyallahu anhuma fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabili. Impanapsil niya ayat ini inagi niya nang daakiin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila bariman imaghambuok sarta nang langi siya Allah subhanahu wa ta'ala imano siya magkaniya-kaniya atawakan magpulak kanat atawakan maghinang-hinang tumpukan sa diha ini tiyafsilan sin mga ulama mupasyirun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabili.
Hatafsir Ibnu Katsir. Kaya baita kay Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sarta kaya riwayat Imam Ahmad hambuok lang ni adlaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam gimudlis siya singgudlis mabuntol. Ang palong niya iyan niya hawak to simpagudlis niya to kaya baita Ibnu Mas'ud. Amunay nilong niya indan. Amunay nilong niya indan harap patuhan. Amunay nilong niya indan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hada sabilillah. Haduga ing riwayat. Hada sabilillahi mustaqima. Amunay ni indan harap patuhan amin paggudlisin Nabi Muhammad yatto dan sa buntul-buntul. Sarta long niya gimudlis day sabserin hadan yatto. Patuo iban palawan niya. Ampan niya biyayta in gudlis patuo iban palaway on gudlis mataon. Long niya hadihi subulun ala kulli sabilu minha syaitanun yad'u ilayha. Amunay nilong niya indan. Amindan pakalaungan. Intiap-tiap long niya dan ini. Dan dain kanya si mga kasaytan-saytanan. Manaabiti kaniyo. Bang mo kitaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbayta ini inagama Islam landok mabuntol. Hangkan nahalaw suratul Fatiha. Piya pangayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ikaw mismo innangayo pa Allah ta'ala sinmiki panduk kau padan landuk mabuntol. Amunin agama Islam. Mahulilong niya tummakara hadil ayat. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraka bikum an sabili. Bunnal tuod amuna yan. In agama sa buntul-buntul. Agama. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala kasabunnalan. Pattabi'uhu. Na agad nasadya ka mo uno imbiyayta sin agama yan. Amunin agama Islam. Agaran niyo. Bang uno ing kabayaan sin agama yan. Wala tattabi'us subula. Na ibut ayaw tuod ka mumagad. Ha mga tao, himinang simpag ibadat, wayroon na diya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang pag-agama, hapuas na sin kajukup sin agama Islam. Dahil hasabab diyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pataparraka bikum an sabili. Tanto tuod mapulak kanat kamu. Nabang nato kitaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini jimatuna. Hasabab simpag agad ta. Pamanga tumpukan. Amu inbayta nila. Wat inya unlong niya dia akan sin agama. Ampawayroon tuod ka ba akan tadalil na may inya umparkala. Dahil ha mga part pag-agama. Tanto timaod na impagpulak kanat. Sa kuno kita mahambuok, subay agarun ta imbayta sinagama Islam. Long sinhambuok, Sheikh. Long niya imma na sinsubula albida was subahat. Biada kita biyayta na ayat ini wala tattabi'us subula ayaw ka mumagad hamanga tao di majari. Simpang ibadat bid'ah. Himihinang simpag ibadat wayroon ka ba akan dalil puunan din ha Quran iban ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga manusia jimajari. Himahalal sin hiaram sin Allah. Himaharami sab sin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himahalal sin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Tanto tuod, mapulak kanat kita niyo mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kung ano kita mahambuok, subay tatuod hatihon in Islam, amo niya to imakna niya habahasa al-inqiyadu wal istislamu wal khudu. Pangangat iban pagsurindil fa Allah, iban pagpatikupo. Miyaknahan nila wa syar'an hasara. Wal istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu minas syirik wa ahlihi. Siya na lang niya impagsurindil fa Allah Ta'ala, imano siya nag-agama Islam, imano siya subay siya amin mapaham niya in agama Islam, subay siya magsipat simurindil fa Allah. Amo na sa ini impagyanon sin mga ulama in al-istislamu nananay maisindaakan sin Allah Ta'ala. Di magmadi. Tiyatay ma niya indaakan sin Allah Ta'ala. Bit tauhid, labay hapanawhid. Impag-ibadat niya, liyabay niya hapanawhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'a. Sarta nangagari siya, doon hapagtaat, ima na, uno India akan kaniya sin Allah Ta'ala, suway niya hinangon amo natin pagtaat. Bang inya unliangan kaniya sin Allah Ta'ala, suway niya layo ang tangkisan, amo natin ima na sin pagtaat. Wal bara'atu minas syirik, suway siya humalli din hakakahinang syirik, sabab muna rin hamanga makalarak sin agama Islam, amo na impag syirik fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malarak ng ka-Islam mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Hangpo makalarak sin ka-Islam biyayta sin mga ulama sa rayaw-rayaw akida impanagnaan amuna impagsirik fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang nahinang sin manusia wayroon siya nakapagtawbat malarak ng ka-Islam niya. Subay humalli din hasirik, hasupaya masampul na matay maing ka-Islam. Wa ahlihi bukun hat kau humalli pa rin hasirik. Papaaniban pa kay musin agama mo agama Islam, imangata umaghinang sirik. Di kau kumahagad habayta nila. Sabab in sila yaun kialalamuran sirik. Sabab in hinang nila un namayta pakasirikan, subay kau magpatilimun hayaon, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na in Islam, magbalik kita, malayo siya rin haparkala, hinang amo hindi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab aga majukup. Di maghajat ganapan. In kajukup niya, di maghajat ganapan. In kajukup niya, di maghajat day sabhilangan. Sabab bang mugianapan, tantutuod. Kimahagad kau in agama Islam bukun jukup. Naubos na imbayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawak tu pabuhi in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Amin adlaw yattuha adlaw sin Nabi Muhammad. Jiukup na sin Allah in agama. Maananatikmod na. Way di naman jari ganapan, intanda niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroon kimanap, wayroon himilang. Sabab jiukup sin Allah Ta'ala in agama Islam. Iban sing ka nikmat-nikmatan, dihil sin Allah Ta'ala katutan yung manusia. Jukup sa dakuman kita maglawag. Sarta piagrida na sin Allah Ta'ala in agama niya agama Islam. Hahisiyo-siyo imanusia maun sumud paagama niya. Tanto tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasubay ta mapahamin Islam. Sabab bang di ta kahatian in agama Islam mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na hinangtara hindi niya kabayaan. Intanda niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Induga ing agama misan pabiyay di inlasa nila pamanga kasila ka Muslim-Musliman. Upama niya, magpahinang sila masjid, magpahinang sila madrasa, at awakan uno-uno na hitabang nila maun pamanga sila amoy nag-agama-agama Islam.
alta atawa uno-uno na parkala, wayroon na makawa nila karayawan hadarat sin Allah Ta'ala. May tayat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, sabab wayroon sila nakasud pa ka Islam. Wayroon sila nakasud pa ka Islam. Misan pa hisiwangsa, wayroon pagbangsa, amo na imbangsa sa taas-taas darajat, amo na imbangsa Arab, gimuha in mga kanabi-nabihan, sarta doon habang sayan, gimuha in kahinapusan, kanunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may taising kasamunalan, kaya pag-amanatan sin Allah Ta'ala, sin Islam, subay niya hibayta. Sibu daing kaaunan niya to. Mapait tungugon si manusia. Subay nila ramatay ma. Sabab amo niya to in hikahawon kanila rin hakalaungan. Amo na yung ka-Islam. Amo na niya to in hikasan niyang kanila di hadunya. Hangkan nahipabaytaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narin sabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bangmatan kita nakapaham sin agama Islam, wayroon tuod dapat ta hindi ta hibayta. In kasamunalan pa manusia. Sabab hamasay ni nabinggong indi murungog, nabinggong imulid, nabinggong in wayroon panghati. Amo pa in wayroon nahiluhala. In asal wayroon panghati atawa manam maimpanghati ri niya nakaingatan bang hauning kasabunalan. Walau pun in sibu taga panghati, di na mag-amo. Ya Allah, jawab kamu in mga parkala ini. Hauno na baha in kasabunalan, bangkaw umatod pamadhab. Dahil mga upat madahib. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad ibn Hanbal. In kaptangan nila nagbiwin sila si mga kaptangan bang mupahamun. Di kitara akun magad kanila. Imam Malik rahimahullah. Laysa ahadun ba'dan nabi yu'khadu min qawli wa yutraku illa nabi. Wayroon na mapuas manusia magkaptangan, hapuas sin Nabi Muhammad, yukhadu min kauli. Kawaon mo yung kaptangan niya, long bunal kau hikatuan. Bunal kau hipatuan, wayutraku. Manjari muray sa tinggalan, sabab inya umbayta sadya si manusia. Misan pabayta si madhab. Long si mga ulama, di mo manjari magtuwi kahagaron, sabab bayta sadya si manusia. Bukun siya daak si Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan nabi, malaingkan bang baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipat sin mga sahabat sadakta ya Rasulullah. Bunan ko ya Rasulullah. Bihayaon mamarahin na amoy ni inna kahiluhala sa mablong niya baita ihikuan. Unay baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab sin mga kahalan jumato. Imingat imanu siya hauno na bahalaong niya imbunal. Hauno na bahaing kasamunalan. Allah subhanahu wa ta'ala wala kita piasaran sin Allah ta'ala iban sin Nabi Muhammad. Diarahan kita undang-undang. Hasupaya mahalulay imparkala asal jumatu hasusungon. Yarin ajimatu. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bang aun na kamu, wayroon piyag amulahihan. Parkala, naglugat na kamu haparkala, yan di niyo nakaingatan. Jawabun imparkala, long niya nagsulang na imbayta hikuan, iban bayta hikuan. Bayta sin hambuk guru, iban bayta sin hambuk guru. Yalulay rakay mo sin Allah Ta'ala, balik na kau pa Quran, kitab sin Allah Ta'ala, iban pa sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab amurat to imma kahalulay mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Dito takaba akan ingkasabunalan. Hauno na ingkasabunalan, biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Liabay hadila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sabunnal munnal tuud. Insa mattan. Insa bunnal kabdangan. Amuna in kabdangan kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mamarahi na in kabdangan ni Imam Malik. Manjari hakabdangan si madhab. Long niya inyaon, biyayta niya. Kawaunta bang hapag agad ha madhab, bang hapag agad ha ulama, bang hapag agad ha isisyo in na mayta, maingat ha parkala pag-agama, mamarahita kawaun. Sa bang ingkabdangan niya simulang pa Quran iban pa sunnah, misan pa siya guro na hulog dahin ha taas langit. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab bukunda amuyat tu ingkasabunalan, amura ingkasabunalan, bang inpiag dalil niya haparkala pag-ibadat, kallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insarayaw-rayaw pamandu, panghindu, amuna impamandu panghindu, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarral umuri muhdasatuha. Insangi pakaradjaan. Amuna injimat wayruun ini jimatu hamasasin nabi. Wayruun jimatu hamasasin sahabat. Sa jimatu na ha umat ini. Amuna ini impit na rakula. Bukun pit na hakawasa. Bukun pit na haalta. Sa pit na ha pag-ibadat. Amoy ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jimajatu. Wasarral umuri muhdasatuha. Insangi isab pakaradjaan. Upusit pabiyayta hapanagnaan. Insangi pakaradjaan. Amuna inhinang bago. Giyanap maun papag-agama. Imbinto maun papag-agama. Hapuas sing kajukup. Sin agama Islam. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Naong kahto mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang makasabot in parkala ini, mungsi kita. Dumugal kita rita matay maim bid'ah. Long yayaon na isab in guru in mga ini, ayaw ka mo kumawa long niya, in hambuk guru yaon, simahad mo rubat nangatak atawakan, bukon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sa pagpahamta ha pangikot ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mang kita mamas sa kitab sin mga ulama, sin ahlus sunnah wal jamaah, inagi nila kada in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumakat pataas si mimbar, dumihil nasihat, magkhutba. In hadith ini hipagbayta niya. Asal niya biyabayta. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Hati niyari kita rumugal habida. Di kita rumugal habida sa hati hunta. Bang unoy pag-ianun bid'ah. Simple in paghati mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Maluhay bang tungod parkala pagbida. Ayaw na ko magpalugay pahumati at kumawa pa kau guru. Long niya katuan bay tayo ko simbida. Ayaw mo kalupahin agama mo jukup. Di manjari mo ganapan, di maghajat ganapan, di day sa maghajat hilangan sabab jukup. Hangkan na inhinang bid'ah hakahaupuan, uno-uno na parkala pag-ibadat, wayruon tindugan dalil Quran, habayta sin Allah, iban habayta sin Rasul, tumtumain yan, amunayan inhinang bid'ah. Maluhay mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ayaw kita rugalan. Haparkala sabab piyasa wakato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piarahan kita Rasul. Hasupaya mamandu ikato. Mamayta ising kasamunalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon sayan parkala bat hinhinang yaon ibadat nung niya ini paglasa pa Nabi. Ini parkala hinanguntay ni bat hasupaya pangikot hanabi.
Ayaw kita mamunnalon. Mamunnakon hagin hawabaran tabat inyaon ibadat hinang ta. Taymaon sin Allah Ta'ala. Sabab in ibadat tagasarat. Tagasarat. Subay kakaridaan sin Allah. Di matawag ibadat. Bang di makaagad pakuran ibang pasunnah. Wa kulla bid'atin dalala ingkatan hinang bago amin giya nagpapag-agama hinang ibadat si manusia. Hinangan niya waktu inyadto kalaungan wal yaudu billah. Wa kulla dalalatin finnar. Ingkatan hinang kalaungan amin hinang si manusia imbento biutangan dalil sa indalil ya umbukon amin maksud haparkala pag ibadat yaun intag suko kanya kayo haadlaw akhirat. Wal yaudu billah ini baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katuk taniw. Hasupaya kita niyo makaanib din haparkala pag ibadat amu inwayruun niya nahinang. Biya na sinagi kumanga kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Huminang kita sin pag-ibadat. Ba't inya ulong niya paglasa panabi ini paglasa panabi. Impangasubo mga kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Isiyubaha kita. Iban sin mga kasahabatan. Atasan na to intimu indugo nila paginlupaan bang man in nabi mo. Di malawa din kanila. Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hawak tu kawapat sin nabi di niya matay ma. Hakal na lasan niya panabi. Abu Bakar Siddiq atasan nagpatundok hahas bang man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makabati. Iban sin mga kaibanan sahabat atasan timu indugo bang man in Nabi Muhammad. Lasa nila pa Nabi Muhammad sa wayruun kabaakan mo rin hamanga hinang nila. Amu in wayruun kaya baita sin Nabi wayruun. Amu nin hauling zaman ini. Way kaya baita sin Nabi, way kaya baita sin sahabat, way nahinang sin sahabat. Dahil hauno ba ini gimua? Gimua siya rin hamanga tumpukan. Amu in tumpukan ng larak. Sin akida sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang larak sin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamasana kauna. Imaangot imanu siya bat in sila malasa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Malasa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno imbayta si mga ulama. Batmatan nito sila malasa fa Allah. Batmatan sila malasa sila pa Nabi. Uno imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Suratul Al-Imran. Surah Al-Imran ayat katuan tag isa ayat. Pamungan o Muhammad bat matan ing kaaunan nila yan malasa sila fa Allah Ta'ala. Pattabi'uni na agad nasadya ka mukha ko lawsin Rasul. Sabab ako na ininsuntuan papag-ibadat sa rayaw-rayaw. Sabab tiyukbal imparkala pag-ibadat. Muna-muna ibadat sambahayang tiyukbal harap pagkain. Tiyukbal sin Allah Ta'ala harap pa Nabi Muhammad. Bukun hat tiyukbal pa Jibril alaihi salam ta tiyukbal harap pa Nabi Muhammad. Amo na nimbaytay Abu Hurairah radhiyallahu an. Kaya riwayat Imam Bukhari. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Hangkan na mismo impagsambahayang tayo ni Sumayra mismo hapagsambahayang haaturan kabayaan sin Nabi.
Biya na sinagi ko mga kaulungan sin Allah Ta'ala na sabot na to kaina. Bukon ingkatan ibadat batay maun sin Allah. Bukon. Kuno tay maun sin Allah Ta'ala ibadat bang makaagad habayta sin Allah. Makaamu habayta sin Allah amo na yung Quran. Iban makaagad doon hakakahinang piyag ang gautaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimana aun ibadat sambahayang tay maun sin Allah bang makaagad aturan kabayaan pagsambahayang sin Nabi. Aun ibadat sambahayang di tay maun sin Allah Ta'ala bang di makaagad hapag ibadat bukon dia akan sin Nabi Muhammad. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala kita in ayat sin Allah Ta'ala daran na to pagkadunguhan. Ibang daran kura magkanasihat haparman sin Allah pawailul lil musallin. Kita mo na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala inyari malagutod pangadjian. Halawang kabinsanaan in tao magsasambahayang. Para si masambahayang siksaon, si masambahayang mabinsana, si masambahayang makasud panal kawail. Hisiyo sila ini ya Allah, alladina hum ang salatihim sahun. Amuna in mga sila nagsambahayang. Long sin Rasul, takhirus salati an waktiha. Na, kita mo na, nagpalit-lit hawaktu tiuod niya, bigay giri usring. Haway ruun ujur dakula. Hati niya, sinambahayang sadya siya harukun aturan kabayaan sin Nabi Muhammad siksaon siya sin Allah. Nakita mo na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Biyay diin na bahain ibadat wayroon na hinang sin Nabi. Wayroon kiabayta sin Nabi. Gam naman kiabayta sin Nabi Muhammad. Ayaw niyon hinangabat inyan hikabinsana. Inyan hikajuljana kaniwa adlaw akhirat. Inyan bang niyo hinang mahinang na kamu. Magkaniya-kaniya tumpukan. Amo na injimatu hamasa ini. Timaod in tumpukan. Haparkala sadya pagpaham. Sinaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya maluag in Islam. Uon na lang kum sin Islam. Ingkatan parkala. Hangkan na di maras siya aturan in Islam. Amu pa ka imparkala wayroon niya kialamuran imparkala dakula. Amo na yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yun sa laggo-laggo. Di akan sin Allah. Walaw pun in aturan sibi-sibi. Bang mo kita mayra lagi hapang atod sin tao. Amin sumud sadya kaw palom sin CR. Biawaitaan kaw sin agama Islam aw naturan. Pagsakali unian kita in agama Islam kulang. In agama Islam bukun jukup mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Agama Islam masanyang. Agama Islam bukun hiluhala. Agama Islam sisinguran singkatan nag-aagama. Bukun siya maningod-singod. Bukun maningod-singod din agama na to. Sa uno, agama Islam sisinguran. Hakaptangan, hapagtamong, hakakahinang. Di mo kabaakan agama Islam. Manamong panamong sing ka-Islam. Magkaptangan-kaptangan sing ka-Islam. Biwutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala aturan. Jukup-jukupan in agama na to. Napamungan o Muhammad, bang matdan in kaunan nila, ba't in sila naghuwat-huwat malasa pa Allah, pattabiuni agad na sadya ka mukha ko, uno yung biyeta ko, uno yung piyasampay ko, yuhbibkum Allah. Tantutuod, kaulungan kalasahan ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Iban ampunun pa kaniyo sin Allah Ta'ala in mga pardusahan niyo. Wallahu ghafurur rahim. Ibanin Allah subhanahu wa ta'ala sangat maluag in kaampunan niya. Iban lando in ulong niya. Paamuin mga manusia nag-iibadat pa Allah. Paamuin mga manusia maluag in ulong niya. Pamanga sila amuin manusia na nanawhid kaniya. Nag-ibadat kaniya mga kiaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, may tatasubay ingaton. Bang di dumayaw in ka-Islam ta, bukon sampul na in ka-Islam ta,
tanto to din amal ibadat ta kumangi. Biya na sinagi ko mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Puspuson na sindugay nga agama, tumabang sila pa agama Islam, magdunit biya ini, biniparkala, bang mayroon da sila sa hinggawala sila nagrida, agama Islam. Di tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala Allah Ta'ala, wa may yabtagi gayra al-Islam dina, fala yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siyo imyaling, wala nakatayma sin agama Islam, fala yuqbala minhu. Tanturi na taymaun ka niya yaun, in pag-agama niya. Di na taymaun ka niya, inhinang niya pag-amal ibadat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bang iabutan siya sing kamatay, tantutuod, malugi siya hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuno kita mahambuok, kuno kita rumayaw, kuno takawa kaning kasabunalan, habya ining kahalan di matukatupit na. Muna subay tahati nin agama Islam. Laung sinhambok Sheikh, laung niya ad-dinul Islamiyu, dinun mahabbah, wa dinun ukhuwatin, wa dinun ta'awunin. Inagama laung niya agama Islam, agama pagkasilasa. Kita muna. Agama pagkasilasa. Hanggang nasuway tatod kahatian ng Islam, asal nang daak siya magkasilasa. Biya na si mga biyayta na to, kabaakan taing paglasa kasabunalan, suwayra kita pa Quran. Suwayra kita pa hadis. Agama pagtay manghud. Agama pagtulong tabang. Agama Islam kita murari manjari maningud-singud sa singuran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Bangmat taning kaunan mo na marat saya na kau fa Allah, kimahagad na kau fa Allah Ta'ala, bat siya intuhan bunnal, siya na intuhan pagtag-ipunan mo, bangkaw magkabtangan kasabunnalan. Bangkaw mamayta, labi luba na to, bangkaw magnasihat, inyan pangikot mo Nabi Muhammad. Bangkaw magkhutba, bangkaw matan, hati niya, na mangikot Nabi Muhammad. Iban, kaya pahaman mo ing Quran, iban sin sunnah, bungatan hamano siya ing kasabunnalan. Bungatan hamano siya ing kasabunnalan. Mataod mano siya barhajat. Asupaya nila kahatihan, mangbedin hilingkat sin agama. Asupaya nila kahatihan in agama Islam, nang hindarahi papagkasilasa, nang hindarahi papagtulong tabang, nang hindarahi papagtay manghud. Malayo dahin hapit na sa agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lungsin mga sila ulama, kullu mu'min muslim. In katalong niya bar-iman, muslim na. Way na pagduwarwa. But in bar-iman, bang mo kitaon, na namamarat saya pa Allah. Himihinang sin pag-ibadat pa Allah. Himihinang sin dia akan sin Islam. Wala si musulang hariya akan sin Allah Ta'ala, sabab dia akan sin Islam. Walay sa kullu muslim mu'minan. Buko ni sab ingkatan muslim bar-iman. Kita ang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ay ko maino-ino, may taon mga Muslim. Mangi, ang Muslim mangi kasuddahan, ang Muslim manganyaya, ang Muslim biyainin hinang magbula og sadya. Di mag-ibadat sa long niya Muslim. Long niya Muslim. Di matawag tuwan. Nganan mo na huon, nganan mo na Muslim, saway siya nakasud pa Islam. Nabangway kita nakasud pa agama Islam, biya na simbeta na to kay na ayat. Wa may yabtagi gayra al-Islam dina, fala yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bangway nakasud pa agama Islam, na wayroon da piyagbiddaan iban sindukay agama. Mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilingkat sin agama na to agama Islam. Hangkan na pagsukuran na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinyari kita biyuhi. Haagama niya, agama sa rayaw-rayaw. Mura-murahan. Bangman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw nakawa na to dito pangadjian, kalu-kaluin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasugpatan na mo dain maudo ini, bang biya mga aon parkala, amuin,
kaptangan sin kami simiha dainha kallam sin Allah Ta'ala iban din ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyad tu ibot tuod naubos ning kaptangan ni Imam Malik ayaw kita kumawa sa malainkan bang aun din ha mga kaptangan sin kami amuin imatap pa Quran iwan pa sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyad tu taufik din Allah subhanahu wa ta'ala magsukur tuod kami hawak tu ni adlaw ini bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala pag unay-unayon kita niyo sin Allah ta'ala hapag iman kaniya iban hapag mabuga doon habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pag mabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pag mabuga iban doon tuod kamo mikimatay haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan ayaw tuod kamo magrida mapatay malain kan suway kamo ron haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala itukbal sin kami magbalik kaniyo insa salaman sin Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.